y'Imana igihindwa amazina. Hari izina bari barakwisikira umuturanyi witwa ngo iki? Izina bari baraguhimbye. Bari baranhimbye. Bonere y'igare. Umuntu umaze iyi mu mihango amezi 3 ndamushaka hano. Amezi 3. Yewa mukecuru, ndakutegeka mu izina rya Yesu Kristo, ndagutegeka, reka umugongo wiwe, losika. Muri abadayimoni barindwi, yemwe abadayimoni mwaje gukora iki? Dore umuriro w'Imana, muzinduru sohoka, dore umuriro, va mu nda yiwe, muzinduru sohoka, rekwa daimoni, mugende, muri bangahe, muvuge muri bangahe. Daimoni w'inzoka, ndagutegeka, sohokamo. Ndaguhamagaye, wa mukecuru, ndaguhamagaye, rekura, borogusohokamo, genda, bomboyo, muzinduru sohoka, bomboyo, mwohereze umuriro hano, mwohereze umuriro, fire, barokugenda, wansokawe, sohokamo, boroga, bomboyo, genda. Muri bangahe mu murimo? Ndababajije muri bangahe? Nimuvuge muri bangahe? Mwo kugenda mutagize ibyo muvuga. Mumaze igihe mwaramugenzeho. Muravuga ngo muzamwica nabi. Mwari muteje kuva amaraso menshi. Ngo ayo maraso ari yamwica. Dore mwizingira mu nda. Mukagenda mu nda yiwe. Yawe daimoni. Korumvamo. Sohokamo nyine. Boroga, sohoka. Tambuka ngusohoke. Tamwizo ntoki. Dore umuriro mu ntoki. Ku makaro. Nimusohoka mugende. Sohoka wanzokawe. Borogusohoka. Dore umuriro. Borogusohokemo. Sohoka. Mana, turagushimiye yuko izi mbaraga zifasha amaboko, zari zifasha amaguru, izinjire mu maguru, izinjire mu mutwe, izinjire mu nda. Uyu mwanya zirekuye ubuzima bwiwe mu izina rya Yesu Kristo. Twamamaje kubaho, akira kubaho mu izina rya Yesu, bamuze mu izina rya Yesu, haguruka mu izina rya Yesu, hagarara mu izina rya Yesu. Haleluya. Nukuri byamvunaga cyane niyo naziga kuririmba ahangaha kuko Mana
ibi bintu byahagaze kuko byamvunaga, biri mu bintu byambangamiraga mu buzima bwanjye. ubwo se ndajya gusenga Mana, kuko ndamutse mbyinnye bikagenda kuriya mwumva nyine ndababaye. Rero byamvunaga mu byumve cyane. Rero kubera ko nakize n'ugutwi kwanjyaga ndumva kwakize, hari ikindi nacyo cyamvunaga, byari bibiri by'umuntu ushaka akakizwa, ariko nizeye yuko nawe azakizwa nk'uko Imana inyijije. umubiri wari umeze nk'igikeri, ariko utashima Imana ko ari ikintu Imana iri gukora. Kandi ni ikintu sinavuga ngo ni igikeri. Abantu bazi isamaki ni bande? Umuntu uzi isamaki ninde? Uzi isamaki hano ku ijosi byazanaga igikoma, ukagira ngo ni inzoka y'inshira igiye kwitegura kugufata. Narabaye mu mashyamba igihe kirekire, narayibonye ije kugufata, yegura umutwe gutya, hano igikoma kikeguka. Hano amaboko nari meze neza, mfite ibintu biteza, ariko nasengeye kenshi. Tutaraza no mu rusengero, yazaga mu rugo kunsengera, arakanyandarika bikabuza ko nari buboneke. Rimwe abimbye ndamuga ati uyu munsi nta ndi gukira. Ubwo twaje aha, ndibuka yuko natashye ntacyo mutamagurukije. Nimureke mvuga akababaro, kuko nyuma y'akababaro hari ibyishimo. tumutega amatwi, bene data umuntu yarabohotse. Jisite yandereye imfura, yandereye aho data atari, ambera aho mama atari. Amashengesho ye ku muhati yangirije. Muri uyu munsi wa none yaje kundeba, asanga amaze gukaraba, amuga ati ariko naraye ku rugamba rw'amazi yo mu matwi, mpingira amahirwe Imana ikagira icyo imyiraho ikayangabanyiriza. Arambwira ati zere ko igitangaza cy'Imana kiboneke ugashyira birakira. Kandi koko ndamubwira ati gushaka n'uko Imana ndagushobora n'ukwayo, uko yumva biri bugende bari kubiba. Nakubaha itorero ry'Imana, urugamba ruracyari rurerure. Ejo bundi kuwa gatatu Justin yaje mu rugo kundeba, asanga mvuye koga ngo tuze. Bihuza ko mushiki wanjye amamagaye, arambwira ati wa muntu ugukorera ibyo noneho ari kubwira abantu ko ugiye gupfa, ari kwarikanya rwose nyina so wanyu ngo baze kukureba. Ndetse barandiye bamubwiye ko narembye, ndarwaye ariko nzakira. Mushiki wanjye yakomeje ibintu birebire, ariko Justin arambwira ati twakererewe, kuko twari tumaze kugera saa 4. Umama ndamukupa ndagenda. Ku mugoroba masi tuvuye hano n'amasengera yaje kumwinginga ngo naze bandebe. Namubwira ati ntuzavunikuza, iyikinga ntibakingure, yakinga ntibakinge. Mbasha kujya gusenga, mbasha kwitekera ibyo kurya, urumva ko nkomeye. Ariko nukuka umutima, ndabizi ko unkunda. Mwana wanjye niko bimeze, ariko umwanzi wanjye we ari kubiga ko ndi mu gupfa, ari guhuruza. Ndabona umuntu wanjye yarimubwiye muri umuntu agira ati ariko wishimiye ibigomba kubaho. Mubyumva nawe yamamagaye ndi kumwe na Justin ahari, ndamuga ati muhumure ndi muzima. Ntabwo byoroshye, muze n'agatebe cyano tugiye icyo dukora hano aka kanya. Gusa ikibazo ngifite mu matwi, nijoro naryama amazi akani. Hano mu maso umubiri umeze nk'igikeri, nk'uko bivuga hari ikintu Imana yakoze gikomeye. Rero aya matwi azamwamo amazi, uyu mwana nayo agiye guhagarara mu izina rya Yesu. Sinzi niba ugifite amavuta ukaba uyafite hano, twari tugiye kuyakoresha. Kandi amavuta iyo yasize gutya nk'uko umeze, uruhu ruratutubikana, amazi akava. Binsaba yuko niba ngiye kuyasigaho nyasigira ahantu mpita noga nkihanagura y'amazi nkabona gusigaho amavuta. Ngaho nyasize gutya natutubikana ibyunzwe kugira ngo
n'ibyunzwe byinshi, ariko hari ikindi Imana yakoze gikomeye cyane. Iyo naje hano ndembye uburyo yanambwiye ngo nze tugende mu basindi buhagere, maze iki cyumweru cyose ndi kwirutsa uburozi, numvaga ndi kurigamo hano cyane, inyama zikunda n'amagufa ariko ndumva bigabanutse. Ngo yaje aribwa hano hashya ngo baramuroze, ngo ariko arimo hano yumvishije Imana hari igitangaza ikoze. Dukomere Imana amashyi menshi cyane. Genda Imana igukije ubu. Iyo nzu yawe bayikwatse bigenze bite? Byagenze bite? Byatutse kuri uwo mwana mukuru. Umwana byagenze bite? Navanga inzu ngo yatutse mu munani wo kwa se, inzu igomba kubiye. Barayikwaka. Bayihaye nde? Niwe uyifite. Niwe uyifite. Iyo nzu se mwari mwashakanye n'umugabo? Ise twarashakanye, ise aza gupfa, amaze gupfa haza mu mushinga w'urugomero rw'uruzi ruhita kuri wa munani waho ni narashatse. Ubwo rero baramumugara nze gusinyira amafaranga, bampa miliyoni imwe niyo naguze mu iyo nzu, akavuga ngo ntabwo mba naraguze mu iyo nzu, ngo mba narayabagabanyije bakayajyana ntawe yaguze mu iyo nzu, ngo none iyo nzu ngo igomba kuba iye, ngo nta ruhare nyifiteho. Ariko iyo nzu bayikoze igitangaza. Urumva mu busanzwe narayisengeye nirwa nterera imisozi ndara amajoro. Wari warayisengeye? Ukunde tuboneho kuba mugiye kubona igitangaza cy'Imana. Iranzi igiye kugaruka. Nta nubwo kugaruka ntabwo biri buce mu manza, ahubwo Imana idata urwa kirere irayigaruye. Uriya mwana wibyariye wakwambuye inzu yawe agiye kuza ati mama fata impapuro z'inzu yawe uyandikweho. Uwumva ari kubyakena atere haleluya. Mu busanzwe nta mwana uzungura umubyeyi we, none yamuzunguye ahari. Urumva ngo yatereye imisozi agerageza uko ashoboye kose asengera iyo nzu ngo ayibone. None barayiteze nyine, barayitega, aho ageze ahita kunjama gutya agwa hasi. Aguye hasi kangahe? Iyo ngenda ugira ngo ni imisumari njomba, muri iyo nsenzi Imana irambwira ngo twemwe imisumari 6 ngenda nkandagiriraho. Nibaza no mu rubavu rwarurya yarasenze umukozi Imana arambwira ngo abonye marayika akora mu rubavu, ngo naho hari harimo ibirozi. Imana ikugire neza. Amen. Imana iguhe umugisha mukobwa uzanye kakana. Imana ikugire neza. Iyo uryamye nijoro urivugisha ntabwo biba bindi, biba bikurya. Urumva uyu mugoroba ugiye kubohoka? Yizeye ko ugiye kubohoka? Nabyizeye. Poste va mu matelefone. Yandika zamura ibiganza byawe ngwino hano dusenga Imana. Egera hano. Mugoroba ukubera umugoroba udasanzwe mu izina Yesu Kristo w'i Nazareti. Izi mbaraga z'abadayimoni, izi mbaraga z'imyuka mibi, izi mbaraga za Satani, uyu mukecuru umugendaho, uyu mukecuru amuje amahoro, yewe wambaraga wese imyuka mibi, ndagutegetse mu izina rya Yesu Kristo, hoherejeho umuriro, sohoka dayimoni, ndagutegetse, rekura ubuzima bwiwe, rekura umudamu, rekura amagufa yiwe, rekura inyama ziwe, rekura wanzoka we, mu izina rya Yesu. Ndagutegetse dayimoni w'inzoka wamugenzeho, wamuje amahoro, uyu mwanya ndakwirukanye ubuzima bw'uyu mubyeyi, rekura mu nda yiwe, sohoka genda, rekura mu izina rya Yesu, rekura. Wamuteje kwiga, wamuteje ingorane, wamuteje ishavu, va mu nda yiwe, va mu maguru, va mu maboko, va ahantu hose wafatiye
mu izina rya Yesu Kristo. Mana ndagushimiye ko umutabaye kandi umurengeye. Amen. Amen.